Pastor Nshemereyiro David kandi wabari umugenyi yashaba beji kugira amatsiko kandi bahame batahurira bayino kutino metama yabo nicyo cyo kwija kubahitya aho bakwenda subaza umuriwe toki umwezi wayo iramatiko abeshe corona ko toba warakoka ko wamatiko nubuso mwe ko kandi kabisa baheza babagahire bayenzira umwanya ko mwisho wetutera kandi Pastor Kajondo Moses nawe yahabura bihereza barahanga kwerinda nicyo cyo kwija kubayamba kutwara gemurmo yarahanga omeisho imwe bana bakuzashoma mutegeke katekere nyansakare yanyu imwe bana bakuzabazayire abadapenda kusheta abazayire imwe bana mwe ntabwo yambe babarokore abejabo wanyuma bashabirwa kandi batungo mugisha ngo muringo gumwe gukwetebekanusize buzo ninyo kamaramu tahamutuweno wakunyo kukorikira kwatse aiha amana batatu kukorira hataniye n'abakunyo kukorira hataniye cyangwa wabayindiro mu basa sinete mayabo wayatomo watomo batini bakiri baktetele Orumukuru w'ishomero rya Jesus Care Primary School Renshande Muhangi Nathan yashaba abazeyire kugumana barete bishare bishomero mbwire kandi nicyo kikuretera abashomesa amani okushomesa je abazeyire nuba kuyamba amashomero okutunguka banuhereza school fees nabaziretera mbwire nikiretera abashomesa kukoraki abarongi tino mwana n'umucumbi namabare babashobora n'abana b'umucumbi kandi sima bazire baba abonye dereki abazire nimbashaba mutondera abana ataba bagenda so ntwenda abana ko bazombige nyuma ise nasa section shibabare n'abana b'i mutondera abana twabashobora abarongi aba bafana fast grades nabwanyuma twashikirira abazeyire habarumuna chairman wa PTA abayendeza abana babo ebirunjo mbibuzo byabo no kwiga abazeyire kumarayo ebishare bishomero ndaza ukora gibigezo twashabira nk'abagize Sky Primary School bonka kureka twanshabira bihanga ryona mbwena ni impura ni ntwaro kushabira ihanga ryona abana ranga biherezo gukora kandi nanyendeza abana nimpamiza ebigezo nebyaburije baza kubikora baza kubishika twine n'abashomesa abarundi mwe nani mpuga abazeyire mu Rwanda raye abana banyu abatakashije school fees na cyo cyukuru ahabo kuba manu go mushomesa nakasenga ire ni mpuga abatakereze ibyo bishomero rukwetenga babishikirize abana babo bareke kuteganisubwa mu gukora ebigezo byabo babendeza obusinguzi ahabo kubantu bateganisubwa ahabo kubingwa ombero byo kubuza mwe ni mpuga abazeyire muheze y'ebicwero bishomero muheze yo ibishomero rukwetenga ahandi tushabera hanga abakorera ry'embabazi kandi abeje nabo basima abazeyire n'abashomesa ahabo kufayo kubahereze barkwetaga I take this golden opportunity to thank our brave parents for paying us to feed in time and providing us with scholastic materials. Secondly, I do thank our long-serving teacher, Edu Ilukaraji, for a good work that has helped our school. In conclusion, I thank the staff members for the good cooperation. Nanyenda kusima abashomesa bite kibazo shomese nkimara zisho nayo tukozere yona nimbasima bona na director kufanya katurondera papers zo gukora so ndubasa kuhika kugira ngo kustere mama n'abashomesa bite ko kubatfira Gashakwa Kanaremesa habwa Sky Television agenshonga